eventualnom ratnom zločinu koji je u disproporciji s drugim ratnim zločinicima u Bosni i Hercegovini, a kamoli o genocidu? Ja mislim recimo da je mnogo veći zločin bio počinjen nad Srbima tamo, zato što su bili civili, ovdje je bilo nad vojnicima. I u Sarajevu recimo, kad se priča o zločinima i o genocidima, mislim, sad se olako uzima ta reč genocid u usta, mislim, koja je potpuno postaje nekako inflatorna. Recimo u Sarajevu desio se veliki zločin, ali ne odjednom, nego kroz više godina. Znači, ne zna se, 5-6 hiljada Srba je tamo stradalo. Mislim da i ova država i Srbi kao narod bi trebalo da isto tako podstave priču kao Jevreji, da popišemo svoje žrtve i od Drugog svjetskog rata i tokom ovih ratova. Jer koja je bio najveća žrtva u ovom ratu? Najveća žrtva su Srbi u Hrvatskoj, koji su stradali, pobijeni, proterani, više ih tamo nema. A o njima niko ne govori, recimo. Da, ja se, izvinjavam se, trebalo bi za koju minut da čujemo i gledalca, zaista toliko pitanja, ali izvinjavam se što vas prekidam. Nekako je gospodin Anđelković kandidovao za kraj još jedno važno pitanje, pošto se i jedan i drugi bavite takozvanim identitarnim pitanjima. Potpuno svesni činjenice da je u toku i na Balkanu i šire jedan neviđeni socijalni i duhovni inženjering o kojem ste pisali. Dakle, fenomen viktimizacije čitavih nacija, mnogi su ga pominjali baš povodom Srebrenice ovih dana, naravno kada je reč o muslimanima u Bosni i Hercegovini. Sličan fenomen je imanentan i današnjoj Hrvatskoj. Dakle, to je jedna situacija žrtve i koja daje za pravo da se tuđa patnja ignoriše i da se ispostavljaju iz tog diskursa par excellence politički zahtev. Znate šta je, da se poništavaju pravi genocidi. Na ovim prostorima se desio u istoriji samo jedan jedini genocid, a to je genocid tokom Drugog svjetskog rata koji su hrvatske ustaše izvršile nad Srbima. Znači, to je bio klasičan genocid koji je imao programsku formu, jasnu na samom početku, koja je dosledno sprovođen, 100.000 ljudi je poklano i pobacano u jame, 100.000 ubijeno u koncentracijnim logorima. Znači, ta jedna velika istina se dobrim delom neutrališe i briše pričom o nekakvim opštinskim lažnim i sfabrikovanim genocidima tipa Srebreničkog. Znači, to je sve između ostalog u funkciji prekrajanja istorije. S jedne strane, jedne nacije se viktimizuju, a druge koje su stvarno bile žrtve se pretvaraju u dželate. Mislim da i kontekst dešavanja 1995. kad se desila Srebrenica, kad je srpska vojska ušla, znači nije osvojila grad. To se desilo par nedelja pred napad na Republiku Srpsku Krajinu. I ona je bila potpuno medijski pokrivena već pričom o Srebrenici, a pri tome ovdje smo imali kolonu od 100.000 ljudi i ko zna koliko mrtvih hiljada, znači civila, znači koji su bili proterani, čitav narod je proteran, znači iz Republike Srpske Krajine. O tome niko ne govori u Srbiji. To je problem. Ne licemerstvo Zapada, nego licemerstvo srpske elite, koja je zapravo potpuno se savila i podredila toj nekoj nametnutoj viktimizaciji. I mislim da je sramota da neki ljudi koji nisu odavde ili naši, nisu Srbi, pišu knjige koje razotkrivaju laž Srebrenice. Evo, čovjek se zove Žerminal Čivikov i on piše o suđenju da je on prisustvovao, znači, Erdemoviću i govori kako to zapravo bilo nemoguće i da su sudije i same vidjeli da on što je tvrdio da je bio psihički labilna osoba i da je on naveo i druge ljude koji su sa njim navodno počinili taj zločin i da se to moglo proveriti. Znači, njegova Erdemović je pritom Hrvat i jedino se njegove iskaz uzeo u obzir, a nisu pri tako važnoj stvari, znači dokazivanje genocidnosti jednog naroda, nisu mogli da pozvu i druge ljude koji su navodno učestvovali u tom streljanju zarobljenih muslimanskih vojnika, i tu je negdje suđenje prekinuto. Ne, i to govori zapravo o jednom planetarnom cinizmu. Umjesto da taj Erdemović bude osuđen na 3 doživotne robije, što zaslužuje, on je posle 5 godina pušten iz tribunala u Hagu, danas je slobodan čovjek, promenio identitet, neprestano svedoči u tom tribunalu
njegov iskaz se smatra kao presuđena stvar, res judicata, i on je zapravo jedan svedok glavni svedok tog događaja. Govorimo o jednom montiranom procesu. Znači, svedoci koji su namešteni, ne pozivaju se drugi koji su, on je imenom i prezimenom rekao ko je tu sve učestvovao i bilo bi najjednostavnije uzeti izjave tih ljudi. Znači, vi kad radite u sudu i neku sitnu stvar, ako imate više svedoka, vi ćete pozvati više svedoka ako je nešto protivrečno, a ne ovako jedno istorijsko jedno suđenje. Mislim da je jednostavno Srebrenica je bila potrebna tad da pokrije i Oluju, da pokrije posle toga satanizaciju Srba, da pokrije sad, da daje alibi maltene i za bombardovanje 99, iako to nema veze nikakve, ali u medijima, mediji sažimaju vreme i prostor i oni to nekako sve pomešaju i nešto može da postane opravdanje za nešto čak ako se kasnije desilo. Jednostavno dobijete jednu medijsku sliku gde NATO postaje potpuno nevin što je bombardovao Srbiju i što je bombardovao Republiku Srpsku tada. Mislim da i druga stvar što se legitimiše njihova kontrola nad Balkanom i okupacija i zapravo na neki način vrši pritisak na Srbiju da se odrekne Republike Srpske i pomoći, što je velika odgovornost ide na dušu našoj vlasti. Ako ona zaista, a izgleda da jeste, pušta Republiku Srpsku niz vodu. Ovom rezolucijom ona će udariti nož u leđa Republici Srpskoj i našem narodu tamo. Htio sam samo za kraj da kažem, spomenuli ste cinizam. Najveći cinizam u celoj ovoj stvari da je ključni dokaz, navodno dokaz da su Srbi izvršili genocid u Srebrenici to što je jedan Hrvat priznao da je ubio nekoliko stotina muslimana. Znači, jedan jedini čovjek je u sudu haškom osuđen zbog tog zločina i za jednog jedinog postoje dokazi, a on je sam dokaz da je to radio navodno. To je Dražen Erdenović, Hrvat, koji je pobio neke muslimane u Srebrenici i zbog toga se ljaga stavlja na srpski narod u cijeline. To je cinizam. I lepo je rekao Aleksandar Palić u jednom svom tekstu, pa šta u toj rezoluciji famoznom da treba se napiše: osuđujemo zločin koje je Dražen Erdenović počinio u Srebrenici. Šta drugo možemo da kažemo, jer sud ništa drugo nije utvrdio. Da, mi ćemo na ovom mestu zastati, naravno ovo su mračne, ali vrlo zahtevne teme, o njima će biti reči, a da li će ikada istina ovim događajima izbiti na vidjelo, to je prosto stvar nekog intelektualnog i moralnog poštenja svih onih koji mogu neposredno da svedoče o tim događajima i o strašnim zakulisnim političkim igrama na Balkanu. U ratu istina prva strada. Znači, to je deo jednog propagandnog rata i mi ne treba tu nešto mnogo da se nalazimo pogođeni, uvređeni. Protiv Srbije i Srbije se vodi jedan propagandni rat kao i svaki drugi rat. Pokušava druga strana da se ocrni, učini krivcem, satanizuje. Mi samo kad bi počeli da čitate, ne znam šta su Amerikanci pisali o ovim Japancima ili Nemci o Rusima ili mislim u toku rata i u vreme kampanje propagandne, znači da su ih predstavili kao neke životinje i monstrume, ne treba ništa da nas čudi, jer mi smo jednostavno bili u jednom ratnom konfliktu, ne samo sa muslimanima i Hrvatima, već i sa velikim delom NATO pakta. Ja mislim da treba nešto nas čudi. Ne treba nas čudi ponašanje naših neprijatelja prema nama, ali treba da nas čudi ponašanje naših političara koji tome ne pariraju, već im naprotiv vrlo često prihvataju tuđe predrasude i propagandne floskule i nama ovde nameću. Da, a prošlo je 15-ak i više godina od tih događaja, dakle u međuvremenu izašla i ova knjiga o kojoj je govorio kolega Radon i brojne studije, brojne ekspertize, brojni video snimci, brojna svedočanstva koja naša politička klasa uglavnom prećutkuje. Čućemo u nastavku emisije naravno vas, poštovani gledalci, dakle 021-6623-157, telefon je otvoren za vaša pitanja i kratke komentare posle bloka reklama.